Kino sale nabwo Imana ndabanga abantu bose uzino sale bahagarare none ubwo mwicaye suko twabuze intebe n'umugambi w'Imana twarabisenge kandi Imana yabikoze ubwo muhagaze n'Imana yabisubije jewe niko nasenze n'Imana abantu bazaze buzu babura aho bicara bahagarare none ubwo muhagaze n'umugambi w'Imana turango mukunga turire hirya umukutano wa waki turi kwitara no mu muzingo tambalale isimusiwane baraka zote nazipe katika kufa kwa Yesu baraka zote nazipewa katika kufa kwa Yesu hakuna woga na shaka huu hayatakuwa mamuri na kahu monastare endelea la fomeraga ego prepa tretode riaser enoma tremenda faye inigriendo hondo na gaide munda mungituza mungizase
Nene wanyu. Tahu batane na bare. Wasichana msimame. Abanyakarama bagira Imana kwe. Naribuze ni mwihangane umwazira ibyiza n'ibihe na Paulo yaravuze ngo mwigishije kizaza wigenda kizaza kuzo nakwiteza bigenza rero sinabice tugeje twese Come
Nakiriye Pastor Felix nishimye cyane burya niwe wandeze kiri umwana muri Afrikani ngayikambaka ari mukungure cyane ndakwegereje n'abadaha ndagenda mbavuga amazina mwese nakiriye Mama Pasi namubonye Mama Pasi ari hari inyuma namubonye Mama Pasi ndakuramukije uriya muzeyi niwe nahinduranyaga ibishimbo mu wiwe nakunda ibishimbo cyane maze bateka inyama iyo batetse ibishimbo mama n'abana be bari hano baza bahe agenda ngatwara inyama nabo bakangurana ibishimbo kugira ngo mbone uko ndamukunda cyane Imana ishimwe kabaye mu bukwe bwa muzehe Imana ibaho umugisha n'abandi ndagenda mbabona mwese ndabavuga ndetse na hano mwamama harimo abandi twaha bazigira umwana curanga kwa curanga twumva Imana kuna hizi wihutu wina papa Agira
Subiza mufite amajwi menshi kuko muri benshi. Haleluya, haleluya. Udahiso utasomye ji cyangwa fa n'amazi nansubiza. Haleluya. Rero muri ruhande rw'umuhungu abandi batashoboka tuzamura amaboko muri besa murakaba. Haleluya. Turebe mu ruhande rw'umukobwa uzamura amaboko turebe nawe niba mwishimiye. Haleluya. Tuvange ingabo twese hamwe tuzamura amaboko. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Rezo mwana dushira mu no muzao ko Okozi wangu ni mwamba bora alikama milima zaniletea mami baraka daima katika mwamba niramu kutoka kufa kwa Yesu. Baraka zote nazipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka huu. Hayatakuwa na muhuri. Na kaa humo na stare. Endelea na fome raga. Ego prepa. Tretode. Riaser enoma. Tremenda faye. Inigriendo hondo na gaide. Mitode ba. Konde kwa Yesu lolo berete. Tuwa mumu. Tumushakara. Tendereza wa kondere. Wabona biliandarie. Bwana sifiwe. Nubishe network yose y'umwuka baya bituruka mu maguru mu mano mu mavi mu nda mu gituza mu ijosi mu bwenge mu marangamutima mu nyama mu mitsi. Lazima nishubahi. Subira hata. Nitwa ngo nafurahia baraka. Nafurahia baraka zote.
amashyi menshi cyane. Reka turirimbe abageni ngo wihute wihute. Kino sale nabwiye Imana ndabanga abantu bose uzi no sale bahagarare. None ubwo mwicaye suko twabuze intebe n'umugambi w'Imana. Twarabisenge kandi Imana yabikoze. Ubwo muhagaze n'Imana yabisubije. Jewe niko nasezera n'Imana abantu basaze buzu. Babura aho bicara bahagarare. None ubwo muhagaze n'umugambi w'Imana. Turango mukunga turire henshi. I'm
ntabwo ari ryo kuzuza ishimwe ry'Imana ngo nubwo ibyaremwe byose ngo bitora ishimwe ngo ishimwe ni wo mwambaro w'Imana Imana ni ishimwe ubwayo none ko turafatikanye nayo gushima ku byo yakoze uguma munezerwa mwicaye musoma ku kaji n'amazi ariko dushima n'Imana haleluya 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 kandi papa ishingana yasinyo kuzuza ishingana Mungu usiyeshindwa